To je nešto neponovljivo. Mislim da je to ličnost koja se ni na koji način do danas nije ponovila. Branko Marković je bio poznat po tome što je bio karakterni igrač u Narodnom pozorištu i on je zapravo od folklora napravio umetničko delo. Imao je smisla da od obične narodne igre izabere, probere korake koji su karakteristični, da napravi koreografiju, da postavi dramski zaplet na scenu i da to sve zajedno znači. On je pravio praktično male pozorišne predstavice. Znači svaka njegova koreografija imala neki početak, razradu i naravno finale. Kad je on postavio Eros onog svijeta ovdje, on je igrao solo u Narodnom pozorištu u koreografiji Mite Pavlića. On je postavio ovdje bolje Eros onog svijeta nego ono što je on igrao u pozorištu. To su uspomene i to je nepobitno. On je imao nešto u sebi do netko ko ima. A Branko Marković se ponašao tako što je bio vrlo aktivan u svemu onome što smo mi radili, aktivan u tom smislu što je on sam dolazio i igrao sa nama, želeo da pokaže na koji način. Krtmanović, svi mi koji smo bili tu, bila je njegova inspiracija. Zahvaljujući tome, njegove inspiraciji, mi smo mnoge igre igrali na način koji je on posle prepravio, da bi to uredio i napravio da možemo da putujemo po svijetu, da mi predstavimo svoju zemlju, da predstavimo svoj ansambl, da pokažemo da smo zaista istinski vezani za svoju zemlju i da sve ono što smo radili i što je Branko Marković samo radio, prikažemo na dosadan način, na način koji bi mogao da predstavi sve nas i da pokaže da je Branko Krčmanović jedan od vodećih ansambla. Evo, ja sam preko 60 godina u tom folkloru na razne načine, kao igrač i kao umetnički rukovodilac i tako dalje. Taka jedna ličnost kao što je Branko Marković nedostaje sve više. Kako vreme prolazi, tek ja shvatam da je skoro neponovljiv sa tom Vranjanskom sitom, Makedonskim morom, završnom igrom Erosa onog svijeta. Recimo Banatski motivi, čitav mali balet, 15-16 minuta. A inače, kao pojava, kao ličnost je nedostaje ovom vremenu. Thank you.